O tala mai Ausetalia ale Radio Samoa. O le taunu o le vailuanga o le poa na nei ma le amata o le masina fōwa iulai, o le aalo i ai manisi o suwinga o le aiai ni a fianga i le whaitau miliona o tangata Ausetalia. Mai le aso mua iulai o le aalo ia tu la fono fōwe a fiai, ma le si itanga i tutongi o tangata whaingaduenga, o le peimeni o le super, benefiti, mai le Centrelink, ma tau o le eletise o le asi tia fōi. O le tutongi mo lalo ngā ruenga i Ausetalia, o le au o atu le 2 tala 3 sene le itu la, si itia mai le 2 tala 3 sene na iai. O le atatau fōi o na tutongi le company whai ngā ruenga i le tangata whai ngā ruenga malana super, se vai ngā tupe a ngā waa iai, tu sa pele au sia le tangata whai ngā ruenga, le au whainga o le tupe maua i ngā ruenga, e sidi atu ma le whasadau 50 le masina, o le o toe whaia lea tūlanga, o le benefiti fōi mai le Centrelink, o le asitia, mō a inga whapea fōi matangata pensiona. Mo leo lua i taimi te tonu le 25 tausanga, o te tū whatasiei whai a onga le kalesia katoriko, ma whai a onga mai a onga lautele, e whaatino la lātou solo te e whaatatau i te tongi mō lātou i New South Wales. O whaatala noanga o lo whaia pēr ma le whainga māloa le stete ua whaeloa mai ai, se si itanga e 3% ua whaia i te tongi peitai, whai mai whai a onga mai uni e le tadia ina lea ofa, ma e te tau ona iei le pasene o le si itanga i le vao le 5 ma le 7 ma le 5. Whai mai la lātou mau, tele a lātou ngā ruenga, a e le taitai ona tala whea ngai ma o lātou te tongi. E o atu le miliona ta mai tia o ngai a fia i sol te nei, wha o popo atu ai fwoi manisi sol te au whai ngā ruenga i trains o lo whanga saropea i le te minei, wa atili ai fwoi whaatu ai, whemalanga i ngai sini. Wa fola le whainga māloa le federale o lo sa ilia nei se tasi e vema komesina mo mata uputau i a inga, sa wanga i tutono a inga, ona ele o toe whaawa wina, pe le o toi tau aveina e tamaitai o Catherine Fitzpatrick le tō whinga. Sa fuafua le asa mua iulai a matai Fitzpatrick i le tō whinga lea, pe i tai ua whaeloa mai se pepa o whaamatalanga i lea so, ua leo o lea tūlanga. O le statement whai whaatasi mai a le Minister o le Social Services o Amanda Rishworth, ma le Minister lango mo le tau fio sa wanga i ainga, Justin Elliott, wa tā ua ai e le o le matau pe ona tula i mai le o tā ua mai le mafua anga o le whai unga ua whaia, a e pau le tūranga o lo ripotia le SPS, o lo o wha wau le sa iringa o seisi tangata fou i lea tō whinga. Wa whaero mai nei le WHO po le World Health Organization o lo o popole i le wha mai o le monkeypox ma le wha wau pea o lana pepesi. Talu mai le aso se fulu fitu a uniwo o atu le afe tolu se lau se fulu, tangata wa a fia, ma isi atu nu ufo e valu ua whao popo mai, i le risi o atu nu o lo pepesi ai nei le a wha mai. We mai sui o le WHO, o le itu e wha pole nai, o na e fōlinga ua wha solo atu le pepesi a le wha mai, i tina maa i tanga, o tangata e iaisi a fianga tau le soifua malaloina, ato ai matamaiti. Ta ua fo le WHO e le o iai ni cases ti ngā ina i le teminei, pei tai ua mai tawina le wha tupula ia o le pepesi o lea fo i wha mai. Ma le tala mulimuli ua amana ia se tamamai Victoria o na olana ngā yoinga na whaia le lave ina mai o soifua ni tangata se toa tolu na se manue male lemo i le sami i Mornington. Watalia ina ma le fia le tama e swafa ia Shane Hudson se tusi pasi alo ia mai le Life Saving Australia i se sauninga na whaia i mele pone i le so na iai whaatasi fo i masio na ainga. O se whaalave na tula i mai i le whaai tu sa iai le tama lea malo na ainga i le temi uasola na anga i iai lea tama e whaatino ngā luenga lawe ai ina watawhewhea tangata e toa whaai le sami. Whai mai a ia sa ia langona lo na fefe, pei tai o se ngā yoinga e au lava o na whai e lawe a iai na ia tangata. O Hudson o se tasi sa iai mua i le Navy a Ausetalia, ma o ia manisi e toa tele sa whaalo longia i le sauninga lea na whaatino i mele pone i le so, i le lato ngā luenga fsosoani ma ngā luenga lawe ai. Tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia, mole nei fo i au.